Coastal Television do don't quick kasebo never na asa mother bosom home nde yala bosuma yewme neda otodo oye do awotwe na don't odmanko baadze bebo baadze na da mara edahwara yewo oye bronya bosum num na enwabiri nsama obedi kasebo numu akwetini benye wode kokobo ama adesha ayepe na do de yeda hene danija yako oye asar anufa enwabir anapa onka bande yemfa biara hwe nechi de yen ahweye bobrenyem osane bibiara butumesi abra yeda hene dan yede eja fifi manto musafo honorable idamo ochiripain ayere de sa drip machine a wasoma de wonfanko apadinchira wonfanka ye dwuma nsiso amonan so baba na odibutu garamse da na no wonfansan na wonfakisi bebi a osisi asirmem na mpayinfo adesha wode aseda na nsembo mbo na ye wode ma abarka chipain na owo no yi omampen John Dramani Muhammad bosha washa honan wuri bosha ndo pepepe wode ma ho ebusafu iyi na nsem bia okan na nwabere modere bosom don kro kasebom aseda papa bi wo ho a yede ba ma oye NPA National Petroleum Authority edwoko waja atum na wode gas bosom yin na mum wode use gas usanda oya affordable bebi aboko bia benye bi na ededi wudwuma damara na diesel gift shop edwumoko no so aya krado de buenye biri achede papa biala edebeche wadofo edebeche nuanom ayankofon diesel de bra na omo obi fakache no sa na etada na chaza na wasu ebenya adechede papa edwumoko beni wona dawoma na nwabiri wesomasen mamedo don kro kasebo medo bra ho ebusia aba from kitikeku Asorba Kofi Essuman afi yenge na yenge nsam numu nchechiro gwenya afidida ya afidida sonkwa ano odumankwa baade ya dom ma bosum oti ewieyi na otodu debien wa afibiale mu no onya osoda na adesha woye ekristianfo ridi da mafididan ampo mokaba ne de ye kristian yi ana ye kristian ne de afididan okomo papa osanda afi papa ana bosum papa debien wa afikwensi ne mu no onchere bo na so nyedomi na oton nti onya bandama wuda afini chinchiran wo hya hofa adesha wo ye christian fodi wonfo wona asorokọ ndagwo kra nata afididan akayesonko oye edeni nam nti wo hyehya wono de hwede wodo wo waginkwa Christ ninti be ya ahomka ewiapa ye da ma ebusuafo da manuanum impo akaba na worfa wa worfoforo sonko kra da mafidi dan bokwamon usane woyin da de da mafidi dan ndi nu obobo mo nso wonya bodma bato woni nsema obosom no de eba onu ni na owiepeye wo oye bronya afidi dan ndi mu ni nyimpefe de onya do afidi da ote da ndi a na numu nsama akayedeja akayen bia wobodina yang shadara yamfa enyije yamfa nsero onu anye de yerida finti yenshada mfa enyuwon tutu na mebido bohwe no datu yancham no haw na tete odebu po hinifie nti Coastal Television Umar bin Abdallah Otra Money Mix Jumejedo onye Ghana National Fire Service owura dadi ina bonkomo atwetwe ahwe kono obafoda burenye nindi beduye peye onsande ija oyenyankopa nemum yaka atamfa udikana ijaka ho usane sanhwe ne ya na wabe ne wotamfo kasepa odamo wabra oye wodofa owiepeye owura dadin komotwetwa Umar bin Abdallah ntwetwe de bobo ye wo ban
ya be ya hwe ye obure ye ndi mu no obi hia nsama openi ka ne bi. I say, first of all, Ms. Inchefi, the regional headquarters. I am Mami ACFO Atigaminsa or the Enano. Yes, the Mobibiara and the Pure Shane or Costa TV in there. Ms. Oma, question a be said no. Or buying twofold. Yeah, called December. One of the Christmas need to know. Yeah, and the baby away in the Fifi. And from November to March, no so. Yeah, you day and weather no so as or a Hamatan season. Into December no so wakwasha them Hamatan season no into them normally in the Jumano or sorry pa. For instance, during Hamatan season no a just show no ayana okoso. Obi baby said the day into Mr. Ma say wet season na in farmer no go straight from the Atlantic Ocean. Into yana farmer na your home ne bonde in sukakra or by a dry season na in farmer no go from the desert. Into farmer no money dry and the more farmer no so or support burning a lot. Into nipa bebre na wo ya azibi wo wona say bia wo jan won kakra was the jare yas na wo jan won kakra na ija no wa spread na wa ginsem or the wa fire service ma ye boom on wo na during Christmas season so the Christmas so ye decorations bebre we na fifi yet electrical appliances ye installations bebre we na fifi nipa bebre na nkasa no won rely on professional and certified electricians ma won ye won ejuma ma won wo from kwanchan ko fon wo ye ejuma was ma won e bia na won the right wires to use at the right time na e bia na ahonze no so do fom no nya dem wire na so de ahonze ni fom na no so ozija oza akobren ntino say ye do Hamatan season Christmas no shisema aya na yen safety education no ya ma okoso bebre ya twunkofo na adwene jando de nzi ye bia ye wo ina fifi na edwumom baby bia ye find yourself bia ye ye no obotum oza atorencham oza brain nti na do Christmas season na aye hu more of fire officers awo abwana aye na ye safety education nti bisa ya damnot act was established edum jejuma 1997 act 537 no objective act nzima there we should prevent and manage undesired fires nti yambo ijano ho bende ijano onkwesi kra into no education ye part of ye nejuma ayana ye but on ye Christmas season nkotin na ayana ye hu odum je ejuma no wo aboano de bia no ye kaka etefu so ma bon say ye mo fam po wo classroom say chen na azna say kwatwa exam sa ye what time bia ye kado ye revision week ye kaka won exam ya kire won dada no into no ye nkede wonyim but are referring to na dum je juba na abom na ye kaka won there the mazieri obotum ozijaba into hwon ye mosimo baya ejasese obi ankwado na atorenchem bia no onkwesi nko bo no electrical appliance interaction bi tum ko boys carry oreba I am me officer sorry na all move back and I say my friend na mo question bi wo ho a minim say washa house education na one tasso but when the appliance ni se wa we ku na one so then the one here no go area for you on say the ebo ho these are some of the problems our officers no will face or into so there yet as there them jumezi no has come to stay obo enyumbu 5 you don't need to park along that stretch because motibiano appliance no baba na wa babesi wo ibinu wo po wo di se bia wo du ho a obi a park wo da wo twen manimpa na ba because nipa na wa park wo na obi ampo nyim da da wo twen mo ba na obotu na ka ansa na se ye ba park twen yan kan so mo so nti se je kwan finfin na ya block kwan nya to de ye gina ye ya there will be free flow of traffic e wo ho da no right initially me start to say say ye dum ye bibia wo socket no say there ye yifi mo ye so ma power cable na no electrical appliance na ina addition socket na no ye daze enye nya ye ko schooling watch and the metal is a good conductor of heat and electricity into ye daze na ezashim edum na so ye bohwa na say socket no so wa ba no aye yes also light or your on also light ye dum na ebonda light no aye dim bi wo ho it is telling you that still power bi kakra ewazi no but them power no ontum onso mo it's power kakra no name no it can start fire mo wa it's na yes say ye dum na
woman yin film na me yan fa hwinhyem da ma onko start jabia no so madam America no akọ market akọ to socket as abobo socket no ya white as abobo since socket na zbo wonu ko says one appliance in polish ma aya na you find it difficult ebodo ansa na wakwa akwose by since socket na na ma appliance in position ma ebonda na no den otrotro what is happening or say there are some faults in the socket or say there yes sir this socket na no brown why black sir or say no there's a fault in there something wrong is going in there it was there to me as a summer or so ma there fire safety is a shared responsibility no yanasa as fire officers under the leadership of ACF Atiga means the Central Regional Command. All the appliances in Central Region are working, except few bia you were on menu simple mechanics or if we are so they are in good shape. Your numbers no ye active. Misoma yes numbers be so reba. Obi or friend waka some na oyanism. It is so to be bia BBAC and nipa bill for poor there obotum wa course mayhem. So botum we video and our recorder on our recorder your WhatsApp line or the send ya na kasa ya babantam na ye base hujuma. As when a number be reading so yes bama ite for them na one so we save one for na maybe binya they can quickly get in touch with us. Into yen as a doom je we are ever ready. Ye put yen offices together, BBI together, even officers in power what we're leaving because of Christmas until we've recalled all the officers from. Owa dati ono oye odumja ejuma ne mu mpayifrim bi wogwa na ode dam kokobor da bo na yen yahwe ye wobrenya yebedi ama yankafa ijesho biara yamfa mba. Ebusha yenko oye apa dencha abato mposodo eho na finfi manto musafo onabo eduamu a ochiripeyin di atugwa achiremede se mababa ne da ena no obasara dip machine na wo be fefi oyegwai na wodo kro oye apadenchira abato mposodo de wodi kayen sesie rekohwe ma amuna galemse onamdo mankofo wototo amunum woruwu worhwe wono kwa binim suru pepe no da ma amuani na unsesie ana unsisi de mamani na se obane de wode machine na akọ na edwuma patia odo wode machine sine kayen enyo no na wode ye wode ebibi fofoda na no srara ituru nkotwe bebi otwe na asomgi ombra oye fifi mantom safo onabo ekọ ochiripain edamu a nsama okay ni bi now so that we come back with a proper arrangement that was indeed. They've been doing well until recently that the drip coordinator came to town and realized that some things were not correct. There were even accusations that the machines were being used for galamsey. In fact, I do not think so. But then he may have the second eye to have information about what is happening. So I've requested, in fact, I've sanctioned the withdrawal of all machines back so that we get back to the drawing board to ensure, including the drip coordinator national, so that we come back with a proper arrangement that will save us from any accusation of using the machine for, galamsey activity. Remember, the activities of galamsey and the reclamation may not be the same, but where you do not have the right information, it may be that there are things that may be happening behind you. And so he's telling me that he has information that some people are using those machines for such activities. Definitely, I have to withdraw them. And so I told Nana that I will need time to kind of throw in some investigation to consider the concerns that people are raising, especially the drip coordinator. Na fifi manto musiafo onabo eko ochi pain eduamua nensama oken onamdo ma oto oye denche omahen odefo bo apensema otodan otonasom na nukwani na ntoni hunai na osuniti osre fifi manto musiafo osre na edwumo no wieye osre na mom nsam keka nkofre keka
odre fa wo no mamonte no debi osana mamonte mankwafre kakado na ombeso machines and mfiri no omfemfi oyedun konofi mom osana yidi mara ontwantwando kakra na wonwie adwuma no wie adwuma na bebi wo de machine bokwan wetu wa bafa akọ odefo bo apensema otoda na nsema na so kani bi kata nye no aso mati se wo be wo de ko hwe kakra mari ye wie se hana ofisi ye wie a ukọ lista akwaboso eso ho brema brofu edu okureba besisi amabi and I'm say on my mention to enim no taking action but so far they taking actions we do so ho asema wo ba kra na me ka bi ho asema so nti ogwami me to me here this reclamation na opinion na o se ono na o hwe so no o hwe ma yakata de bi etiti ni ade na ekwe ni kakra na mo be fa machine na ebe me be si idea de ye wie eduma sewa ka we bia aside ya na de be ma odefo bo apensema otodo anan denchira amahen na de seda oduto finfi manto suafo nenyemenyen ebuso ye fidi nkono fin ana apadenchira yere ba oye twufu himan lowa denchira abato mposodo eho ena waye amandra membe na wapa mrentie na nketesia mbebuna warebohwe ma oye peperiye akodo wo oye mensinu mu meche wayiye ne mu mpeyifo jumeda hurwa waye na wapam da mrentie na nketesia umoboa ma onedwuma nkodo na edwuma no nkodo ana wugbe enyim no ena abanka chipei na ohwe oye chufu yema lowo dencha abato mposodo opeyini owo patrick oye fiaber all to gware chemde no kwani onede na fam dibiala obeye odebobwa memrente nketese bi edwuma yen obahwe no abo na memrente nketesia wanye edwuma ye dc ne sama akani bi aha ena nipa nyina be di adanse se wako training na ba ya pa ho ntoma nti se yebehu na woni ye kasa na onu mu bonsa na woni magu ase se we ye professional person ena wadwuma na wudi no eye training na wako ya ma won titiye omo ye professional people muma ye ndi oni enye se kasa bia na mo ka kire wo na ebu wo ma be bronya enije wo mesremo mohwe okada fo no maye mohwe driver fo maye mohwe ankranfa fo so maye se de be ya ejasisi ma accident ma na nyina ye be di bronya na ya wu Yesu no e de enije aba Honorable Patrick Fable ono no ye abanka chipanyin wo oye atwufu hima lowo dencha na okese wiei na nkano mbehye begwan de matwufu hima lowo dencha Honorable Foster Ando orichemi de youth employment one form abaye police na awo abobo madwumeda akodo ana pode hona awo wo oye atwufu hima lowo dencha wode da party na no ana wode ndwuma no obiara obede wo fedwuma obede bribe obede poso na obede dama bobo na amende wapamba no wotam osande ama penchanta mani mahama frenyi kweja otode basa na membo a olubu ne de katasese na proye de oyen away kra wona brabom it is a bit of before wedwuma da bokọ fire service da bokọ prisons da be sojeyin anampo ebokọ classroom aka chiraze ana na esinya ebokọ hospital akaye eduru da ma ayarfon so yefu ye bi mo jiska da manaso nti mpakro no wani bi di no wenwen Honorable Foster Ando nsama na so kane bi minka enka ho ya ban we nya ban a sabe ya jeje bribe ti be can pay what we see yanim wa ma mo hye ha nyina yanim ubi biara obi bebebe ka cho se ma misika na memien fa badwuma mu wo de bomodia na ke me for sound of my number na frɛ me bɔkɔ sa so ma sisi me ntua sika se na o me fa badwuma mu ka kyerɛ me se de me ka de pai
se bi besi mia ni e de sitim ha obi biara akora biara ya beje o bribe se first abran san no me afa o mo hwan na hwan why ye CPA prison hwan no wo de report ni pakọ no mame se fata na djuma ya nyi na bribe asan ye ma na djuma anu te nuanom ye mofra NDC aban ye wo hihye pamamo na honorable Foster Ando nkano mbeshebegwen okese wieye ena kwanchefu pay na other youth employment agency ano wo twifu himan lowo denchira oye owura Solomon Owusujan na so cheme de afutirezi oye na ahonara nkasa nyame ahonadom ma wafo no adwumamun owojeje ohunu mu papa de obeye adwuma na odaboa mamensi no so afane tampa ifra owura Solomon Owusujan ne so ne sama okana sebi so I encourage them obo o nya ban adwuma o se aban adwuma de yam fa so aye twinase nti oye ni biara bo so aye twia nka se wo ye ni ye a ebetua o kai ye enye sika se ye betua o kai ma adwuma na nkasa will pay off so they should go all out and sell very well most especially we're going for the Christmas omo they sell omo money ada na protection of life and property send a police second fire service for ambulance for another omo ti mo ti mo for no ban okay the youth employment agency they say benya motors be more normally a villages near the cars be ebeba na e be e akọ monitoring near I think say it will help and ti made shede kakra they beto public enemy na amanaman nyina no enyem kran most especially in the government na support biara e wasa yede ma for human what they youth employment agency never ma na any some say e be recruit enkwada bebre na abayan pasode e de amagana owura Solomon Owusujan ono na oda YEA ejumoku na no wotwefu nyiman lowa dencha abato mposodo ebusuafo yeginado na yaje hinaboafo won krato yada yenwo yaba yededa akabiara wodonko kasebo Coastal Television do no so yede abosom yankom na sisi a na yente kasebon no do We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Thank you. Mido, Ghana Biana. Ogo fa jebidi wi aba besu en fita no pa e say baby she. Manga shi. Junior! I'm saying so now for me be the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm used to the why. My wife. Down Yankanawa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ewusam samu akwaba mu atrasem donko kasebodo wo Coastal Television. Ewusam donko kasebodo wo Coastal Television. Ewusafu yelkwa wie kasebono wo oye Asin South abato mposodo. Eho na oye nwanua totoda krowa o na nanu nyimpemfa oho nya wodin sembo nnumbo na ye dirma abankachi peina oho ina onye omampe nchontramani mahama Free Kwaja Otode Basere, yay! Won't be that.
wanti bi da dama na so no wiade sabi tafeche impopopo hodam na debe ina impobonufo nkote na wadi yanyimi obionti na wadi dam mbo na ye na asede wadire mo na online ni de bra wa boto aban na bohye tenten krodo de obobo won na onumpu ntu biara oda wonelu titsenpo sukulu da na ateto apansam wo oye ekonum wa hwe wa bobo ho busume ebie ni ntemale wada so na so akobofoma emirika wade edwuma no wuduru tunu ebushafo oye ohu oye nwanwa nti yene katebaka prince Linford Odum kupe mu ho nsama wanye Linford Odum twetwen na mandia ba odeba hin ibi saa ye ne atotoda and in fact me yemfa asedama asen south em say yin school den and oshe school den ya na che say omanfo atia abrepa so many years na omanya but oshe 2 months pe said the dan no ye kase kura no contractors wo mo ye adwuma na che say if see continue enema course see ya ebebo apa because less than 2 months pe na asen south DC yera T betwa home now she 2 months in pempen so edra in fact committee members here wo ha che so mani asopa no mo so de ma ho den boa no ma na ho din mu no na ho din ni swenti no zin tadai ni adenya egusu ana nkwala ne ko e bi kura ko ni yase enyame adom kakra kra na abai ba sonso no this is adarom abehwe ma sisi amno kese ni 6 classroom program aye egusu umutwa homam kure ni egusu mekura eni busume na ehwe se na edwuma na ekona ekoyi na de eni wo ma na ekoyi nyina nse oman so me ye committee chairman enti me furo oman ne to mu nim se enwo bi ye se contractor ni hia no ye nkase ye de edwuma na ma content yo se ye bua te fa nsuo ko enwoma bi omu hia se omu adi die mu nyina oman ye so afa to ye ho so ye hwe wo mu se be ye ma edwuma di na koso eni se ndi amadwuma fo so de ahokeka enwo odi na ye edwuma nti da na me behwe se na omu ye adwuma fa na buru ya adwuma ni nti ase so we me ye hu se DC obabuwa ye pa nti me ma we nso ho na wasi class 1 class 2 class 3 office and a store and lab kurawo computer lab wo obabuwa ye nyemu e be se ne se enka ye be se nyam yensa aka ho na GHS na de omana de ahodi nso yetuni esi blog aye no so Twitter suma omani gusu aye nsesi ya no se be se o ma wo bi emwa ye sesi teachers omo bo mu nya ba bi na ndi teachers nso nka ibinya teachers bangalobia enso be bo ma cheche fo ne ba omo so ani aka omo tumi a kire ye mana de ye na ache bi so ani na be mpanipa se de DC ye no yenso ye bi wo ha etesa abaso body am de be man se DC abod homodi papa na abai na oteso so abod homodi sanse enwo ne be fira na firi abai ansa na ba DC wo na tumi aba nti abai na abod homodi abuwa nti ebe koso se onso na momoye na DC so ahon ka onya no a wodi abuwa isa abuwa tisa onse amowa isa na yenso ye bobodi din wodi wa ye nya de ye be ma so ba bi ye na bi ye bobodi din aka se na bre so no mutumi ye sa de tise me hwe adwuma na se DC de bran no enu ba buso mienu mpo ana mfa se ko buso miensa la de we mo start adwuma de o ma ye ni asopa adwuma na ekoso en ko mo se ye bo se buso miensa o mo wi ba de hwe ne ekon dia ye msu se na mo kan no kre nti DC no ban wa ya de tutra na besi school no ye hwe ne abosa o de share no wadi so ya kuma asa de ogusu oye me de se omo bubunu na amusan su sifufra ma enkola na bo ye nyina se de ekotentem kra no meni age se ekotentem sa because enkola no kra no amunya baby papa mpontina se de ekotentem so ye bo se de be a amuwie ntem na nkwa so nya baby atna asua de be ka che on se nya me nhlom amunya ye ho adwempa okura ni me na enye kra enframa fa ya na yesuro kra se ebebu agu enkwala ne so atum pompa nya me nhira wo mo o ma ya de pa meni age buru so se me nso me fie ni nti me be school se se de omu si ni ye class 1 class 2 class 3 ni class 4 no ye kwa ni ni na ma ya de ni na kra se o metimi kra ye o mo de not ni begwa ni mi sa agro bi na no mudi e de amaye ti ye nu be 1 month de amaye ya de ni mi sa nyame adom na ye wura John Mahama so and ye suko no o ma ton blog amaye this year no ha ne de ye kan sa nyame nhila no enti ye hwe adwuma ekoso a we eni de nti ye to aba we eni mfaso de nti ye to aba se emetie bi mu
or how I want penny for channel na see who's improvement akosi dia then I think say I was say yedi abaso bomma asensa DC in fact say ade bone no yanke beka enti se wode adwuma ma contract na 2 months pedum pempenso say ya in fact was abaso bo ye was nyina ebo na baso nti asensa DC yera Jonathan Brickline in fact erade show na koso ye adwuma pa wo ye boa na asensa otemfa no ntoma pa enfenfra eti nyene katebaka oya Linford Prince Odum wo Asen South abato mpasodo ena okafa oya Amandegbe odebrahin ye begina do na Coastal Television so ya bo abanka chipe no wo ya bo na abado na ya bo omanpe na abado de za akabia no wonye na umfama de shedon wagan usano nti enoma ye de kokobetiri ye de to aba ye de mahon ebusanyenje asamku yala do na yemfa donkore kasebo wo Coastal Television na no so yemfa mbra ewieye aseda papa bi wo a yeteba ma oye diesel gift shop osibro nyebiri wa hyehyɛ akyɛde papa bi a ede mo wadofo ede ma enuanom ede ma yankofo na ho akoboto we yempa oni eburo nya akyɛde ko na kotobi fa kama wadofo Dabara na NPA National Petroleum Authority osi use gas de oya affordable bebe abokobia ebenye bi edwaku be ni wona dawro ma na usoma asen ma menya bre na adaje mede donkro kasebo mede ma asere ne bi so yamfa ma Uncle Ben o chinchire fini na obobo nsemi na no hyehyɛ kama odema hinede ebusia aba from kitikeku Asorba Kofi Essuman omoina mo no hwa ahenewa abraw onyado onyinda no yawo no ochina